Gajantia Coal Owner Miners Mr. S. Rinklam, President Supplier and Workers Association, hapo gajinga lamu President Uba Marshal S. B. Biam, kelas dang ye gajinga ki da kabashong sha tangan hajan umat kiang nang ba aklirian. Gani gajinga shong sha tangan kadai ban penbor ye kasorkar ban pleno ye udawyong ha kaba gani gajing sha khang banti bat shalan ye udawyong kalayat menta palat ye kashipo snam kata na do snam arhaja khasaw ha gani gajinga ki ga GCMSWA ga NYF East Jantia District Lingbao President Uba S. Rinklam Kalawan Ai Kejingkershan. Jantia Coal Owner and Miner and Supplier Worker Association mentang ilayat jika ni gejing satkan hantu sengi la pemna po media ba ngiyat be gejing satkan anrai menta ngilak sedang ni ngilak ruang kondisi te gejing satkan jungi hikade ba kikhang yeu duyong namar ka sarkar kampatiau yeu duyong buat ha assembly kam kerentang sisin kuno bangin le ban thaulat ban chna an yeu duyong re ha ki bingi pe khat astem nanti ka sarkar kamle yeu duyong te halor bangi la than shwa mata bangin yap ngin chat than chu namar ba ni thang sha ban pri duyong ni kwaru bani trelang bet administration de ka peacefully ngin chat than ailat ini bat ngi kerparo igi seng duyong ba peru kin wan lang gin aji kersyani bat ki NGO kumju ngi kerpat ya di sekonsil damar ka khandiau siap kadai badai maka bapek kan shnai ka ain ke batenge ke bala bania da yang i halawe ke jungi ke penting ke jungi bat na ngakerpat iko sarkar badai simkhia kam duyong ban le ai ban pli khnang baki beduk basuk ki juki grangli bakini imja te sagawe ngi dimane ko sarkar ba ka sarkar kadai ban le kloy lam gumta ngim ye ke jing satkan jungi ngim sange ngin yai be ke jing satkan duduk bakang duyong ngalabun jing siam ngaje leyat lenti sercenong nong kendong stu bon ibru ba don kun rungut nyangut bon ga long kimi dang ni por ladep hendiat disngi ka don kun nyangut kala sosaj yalade kamla ban sajai kunikti jongka ndre mangangala por ngayat ba keling lenti ngaje senong nong kendong ngayo ibon ki jam jingjar jongki don ke don tang khau ban set indi set tang khau cetang kemensit di bam ngalayo i bon ibru ba song sa no mom don kam don jam bon ibru ba le auria mo gano ka banta kam auria bon ga jingta galong jing galong sem kanu gidap jing snyosi galong kemi long pa mut kun di tim don kam don jam kilej auria keleng ga angkata boleh sebut ini report na galeng HNOF is Jantia Jun iyo wa kini ki paiba kiong i ki dok islam yo i yang nong rim wa dawa gini bentau pelai yo ki muyong o sket i nang liang yang senyo sket ko kan lu singa yo paiba nedo wa sa khang nu muyong yo ki ta o khro kham tami kon khro khlot bat kiman bai man pa kate men chwa to ki kharo wan to seni wan ki belah an rai kate kala digi produk prasnami i hablai sepo Rajasthan hablai sepo Haryana hablai sepo Punjab kan wamte isnau dia ong kan wamte ido wi nang liang yo i pham sei ko segeling sokar usna bah cim kia yang ni kam krek muyong thoi gilat gulti yo imbiang ki paiba ki produk prasna mi kam musu im hari hagani bri nyap to yo i kulai